Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kata-kata ya. Ya. UMLA jong ke umroi konstituensi uba daman bait lamari. Ubala yo ya jing ujon na kinong yalam shnong jong ka shnong umroi nongra bat umroi jayau pedeng halor ka jing bamla ban pentri bah yeki skim sam umbam sheki pat ba hakini ki shnong. Daladi hi UMLA ringkat berki ofisa na ka office PHE kila hiat jurib yakini ki shnong khnang ban sngo thu ya ka jing e jong ki pat ba. Ha ka jinge theriatai ka bala long hayeng dorbar jong ka shnong umroi nongra nalor UMLA uba daman bait lamare laidan langru ki officer jong ka office PHE ki bakenthop yo chief engineer ka PHE uba Robert Nongbri u additional chief engineer ka PHE uba Damian Umbor u superintending engineer Shillong u executive engineer ka PHE Umsning SDO bat kiwei mi nak haus nong la jong kan ke snong ngoi plural san snong kanom don problem ye nomor bangila yo in napo ka dorbaru ya ke NOC bangin tan ya te ko na ta ke tolong ke ke ko biangsa kam don AUM nor na do ta sos hadu na pe hani top kan de ke jaka jong ka snong ngoi plural Kalau beli sinong lah tak nanta. sa kita latan ngathai artili tambalong sa pi kani ngila depan ai ka sithi sa department banong ba kita kisnong di pertahanan kimde ki bayo jingbet so la dakador pasna menswa umroy udang idon kasus kabadong di bengitan nakni ko jaka te katai kasus ka long sufficient ngi ban bamba ko sadli kisnong te hati long hapal ngidon kata kasus ban bamba kamnile te kita ibatan ngi mongi hata kapor tapi mentapat dari nomor bakat telong jengi long hing la kam pai bau la bun masnuan kan ka skim mo ba ai hiang tengi la ya long la ya jenjar sai long umban pendak manusia ni ai ka kor umbami tang ar lai kenta long iwan tong la biang tem ta man da tuyen ya ai tak te ka sus ka borem kam la suban pendak ni berhan Pasinong jingi dadu agjapra kalau yo ya ketika gertar moroy. Ndai hadu ini kisni komentar. Ini yo bandi di kepala yo nadu kisnam agjapra. Ini yo bertrai ketika te hadin nang tapan kumbaga kasorka kalau ai mo JJM. Nakali ang pasinong jingi ngiklem rong su aga JJM nomor bakadon katu jing bakala ba pendrung ya ka Umroh City. Ini ndai nakali ang kasorka hi kalau ya penyo yang kan skim MNP arjar puar ngila yo kajingkerman biasa sisin ndai pat anda yo ka skim ru anak kalian juni bu pasinong ya trelang di office ndai kat ka bangipet ni bolong sak tenglut sak kutlut hadu mentan ne Kalau ada problem ng idan nay, whatever problem that you face, which we could help, we will do it. Tapi orang nama we are not here to screw you. Any problem that you face, no. We are not here to make you down. But we are here to give you full support, provided that you show your eagerness to do the works. Otherwise, not. Please be sure of that. Karena saya nak kalian jangan ni ngasgo ngalai pergi jemput lan kumta. If they ba don kam ni ben snow nak kalian jadi engineer ni, please feel free. We will discuss it in the discuss committee. Mana? Tapi ya sebulan pun nak siap. Mana kuat apa tadi kam ni kandang sakten nak kibun mana? Ngam setengah. That some of my engineers may go in vain. Please mind that. Actually, I used to tell my engineers that if your villages, if the villages within your jurisdiction don't get water, you better don't draw your pay. Why should we draw the pay? When our service is not up to the mark,
Why should we draw our pay? We feel guilty, yeah? Joki, itu ni chief engineer, itu ni additional chief engineer. Hoi, nilai sultanat duk kata bengilai yo ban snow kita ki jin jar mo. Jin jar kamtam ko lamar hanya selap perthe dekhlam ko don bala bandim. Ko tamdon ko imi abandi imi aban sumban side imi aban lek khoj ro agalo ko bentar. Te bale ngilong ba hot ila da blong ni ka bale kalong ba ye chief engineer bali additional chief engineer ban hene ro nabta ban lek bahai ka jopi hot nginam la ban lek season lek tulung ban 100% nginam la ra 100% nginam la ra ta balong haka jingdon kat i CEO ila snow ga score jong i additional CEO boro gini ki sahab ro ban lang la snow ga score jong ka joki ta kin persan kan ban jebut ibor tengah rong an kalang bebat pi balilem rong ni trilang bat ki kenamba ngin la ban solve ke ni problem ka jong pi tangka tai nama bagin ya kran kan poi sudo sa arnai biji sibet kam por sudo ta ma pi egin pe de kam kumbala mo target dikin bisa pura ang menta ta ha arnai mo apo arnai te insuan inspect ben isa sahab additional ci isa kumdor insuan inspect ben sene tengin sini don lang bangin pek tengin kerman skem berubah kan orang yang kini lawan kini kita berang mau tangka tai tapi long ki biasa kini mau borok kini trashong long ki biasa kini kini le ropet ki padba kini nyon be pi ngatiu hikum ki member bakam tan rong asam ki nyon pi te ai ba siki kini khabar kini message bangila ya de kendu bat kini ki he jong ka PHE bar original si la de kendu tingin le ga ba hatam long tangki biasa tangka tai nama dom don kecing esa tak kanu kamro kanam urlong la kanam long la apa ka sinong ka thaul mta ka mek ka ba sa si sen ngai ku ble kerpang na benta isahab robot nombri ibade CE bari sahab umdor ibade additional CE iba nombri madam SE bat iba ya ngai ku ble lu kata ba pila pelai por korlo jompi Hapilan kecing pun kam kejong pi pira la ban wan kani ke sinong yu kejar kani ke sinong ka tha ka jong kani kerman skem kani ke jingwan jong piro kan seso menta kani ke sinong ka tha ni ada buburong kecing kerpat ka jong ngaru ko oi no kecing kerpat len jong aku memele ro gato ni trelang ni kit kia ini kam nam ori kam barit tanam ikam ni menta ka imlang ka sa lang menta ka met ka ha di pai ba sagwer ko so ko ban ong ba hari minggu ada pet dia kata jakka ya kata spot ya kadang don kini ke sinong JP hene ke jaya plan te min select mo sahab ke request ke jomla sahab minne jante nama kala aap ke ki dorbar sinong minne min snap sa problem jo ki ke de yo la se ke jo ki ke problem ke yo de kambere ke measure de ga yero te lo min snap ke problem jo ki te nata snap ke problem ke jo ki ngin la ban batai dari ban solve ke problem jo ki jatang kini From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.